Gilirnya langsung dua jalan kakak bulu segendang asa bebari nama ampun malam tuli entaren tuli ngaju laku boleh sakece aki arena ampun petang oh siapa langsung turun ke atas ambok atas yuk mumpung pada putra juruan laut lagi kenapa boleh tak mari kerong nyapekan temur tak mari kerong maju mundur nyapekan temur thank you tak keren juga grup maju mundur Sahnawi iya Sahnawi lah pokoknya bedawi nara langsung dibawa panggung kok iya kak nekok mak putra jurla asnawi ya narian aben sari samsuro aneka mak maju mundur nape boleh putra jinang calon karja aneka 6 lekor menantang kunde ayo kana malam kana ayo kana letong masetong kana putra mitra pelaitan juga na putra jinang putra jurla samsuro mabali tenggang ane kok pada samsuri bila maju mundur tanto natretan saputra sepisan neko apon usari kok pisana saputra neko kanjar maju mundur aduh mata erenga dek tampangku nape boleh adeko makla bentika anjani cak mat jaring bulu wak rasiti akarja tak kelani kok nemekor putra jurlale jenang cak su kipola bensa putra asnawi lapan usari aneko putra jurla samsuro rasidi mak calon karja Pendawa limo muda tangkel 6 lekor dungan parlo naram siti dungan parlo
dada Pak Parlo Narasiti aneka Asnawi ayah Naria andik pisan dengan Usari Saputra Pak maju mundur Sudipo Samsuro mabedi tengka Guru mare Andi Parlo Ruak pada putra patian Aniko mana pada ongka Jurla Putra patian le Mana pada ongka aneka pon along polong nama nenarko para lo tumpuna aneka Roni Sanjaya along polong laben bule Asrawi putra patian Pakarika pesena esolorre sakalang ko orang-orang tedung palungguna mona pungana langang tedung Asrawi ada pa Roni Sanjaya sakalangkong Asnawi Samsuro Usari tahu di marabona beri tugas le tiga Edima boleh du kerong iya nyaman kalangkong dah teretan mudekir kalau payah tiga Edima boleh du kalau payah pun ya selo pay tangan lah ya ada Putra Patian dan ada Istana Ukir Putra Patian tangdang le tangdang Asrawi Putra Patian ya. Istana Ukir Asnabi yo Syahrabi Asrabi Asrabi Putra Patian minta lagu nape minta lagu Asrawi ben apel lepot ada apa ada apel lepot Asrabi mek sakit le Asrawi le iya Arya atas dong Arya kok tubah langsung gandeng ke atas mayu lanceng nang tengah ampun nang teng doa yen pinjang senpak latro suri ojo kirim kembang so lase ayo apel lepot sedang Putra Patian
bede istana ukir bunda tol jaena jae jatuh jaet sakalang kempalong kuna bungana pon tade pade pula abit tak aja mau segentang aja muan palembang yo ayo konco pula abit tak atemo pak cek sendeng yo ayo putra mati langit sana tembang sendong kari wah Boria nanggok Sri Budoyo dia ya yo istana ukir mabel pot lah pel tak mari kerong Asrawi obu jeleng fit obu jeleng iya mak Leano obu pote paceleng marah menobuk celeng selajura tolong cepat akhir ya apa depak akhir oh tolong depak akhir jangan kok me tolong cepat akhir Arya obuk sejalek ker buana mulai laki kardiman mana manolo buana Arya apa engkau kemana yuk bersama istana ukir putra patian bu jelek loros lanceng eri bondi ducek mapana elong pepak mata kecek bibir mekar ducek ratina aduh beremang ajarana rasana bule terkenalan sepenta bule cuma apa apel ringtaan di kaberkat lemur langgongoan empi dude iya nasib deti ringtaan di aduh cek mapana loncong mata porka bibir mekar ducek ratina Sri Budoyo Nanda Audio istana ukir lanceng tak iri bondi jelek mapana ducek mapana loncong bibir merah ducek ratina aduh rasana bule terkenala sepenta jika ajijan inopa apa karena sekok ringkaan di kabar
nasib dadi mbok nambi aduh pun taduk le arepan boleh sapa deh saja merah marena sing tak mana yen tare wingko ya dari tika kei bintang le keker bulan pagi naja nor koning naga entar ya pajuna elon alon sampeanya cekak anteng tulang sekak labu mati ya lagi rana ini mah pencunga desa alir lir sa alir 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 pencung elang pencung elang pasirang irep le keseran kak ma obi manis rung lo jangan kangkok jahit jatun jahiti luki burung mariatan demwa seesaria liani testek kembang katesek tocak tocer ya Asrawi Arya tepus pencunga bada jaria tepus aduh tocak sakalang tocer pojur yang baik ke Zuhri lah iya ero Zuhri tocak tocer Arya ge buru tepko teban kanggo marah-marah sama desa kira ada tarapa le jalan tuli engke engkok depak lah jak sora jalan orang lah depak ki sora jalan marah-marah ha lajan beun lah ha cek dina bulatarana ya tarana Arya seneng-senenge bobo entara deema maangi gua nale nang biasa angin je tanya ki komire wale Arya ban mau namain ai bobo tanduk nih batorona jetina antos luna antos luna apa na bana minta kecungi apa minta tangis marah Kak emas ring segenteng mat minta pasaper Muhammad ya minta tahlili minta ampun angko saya kalenger colok na tiga Kang Mas Jarek Agus ring segenteng pia ya riak lah Kang Mas taruh noro adio mulang adio ya tidak memberdepan dengan salehana saya jorak nata kuatnya dari arte Kang Mas nyerang pana sayang apolong sarudan kaula Kang Mas Anapi Ari yang kok pas dadi tompeng di tengah lama ini ada yang Kang Mas taburan lah taburan mesem pon asa tahu ngakak saiket capur pintu saiket kengete kosa tak ndak matenge Dumak saking pon kare cocok rang-rang tedu sing ngajak lakoti kanyake ate Jarek Agus tak ridak den kaula mon tak tengkaan pada olar anengker mon onar tantona bada sengaja
Monakera takok parang terangan rang-rang tedu naman arta waktu foto naman parse ilong-ilongan Setang ocak kula pendeta kok cita berani madang ocak terangan Gerigis. Yuk langsung geres-gus. Geres-gus mulu. Iya. Ketuanan Pendowo 5 epen tahun gena. Goyang bareng bersama Pangeran Rang-Rang Tedu. Dari saya minta bana.
kluduke apa tansah riko nanging apa sing dirasakno Vita Rang-rang teduh. Wah, bedep. Putra Sakera. Riko tangisan. Riko tangisan. Bos ACC. Oke. Aduh ojo wedi kelangan. Dong jodoh sing bakal bliya. Ayo lagi bergoyang, bro. Wah, Osno. Kari manis, goreng manis tambahi gula. Caci. Wis ya wis, hati pikir apa kerasa. Ojo, teman-teman dari grup terpaksa. Ya dia deh. Kari manis, goreng manis tambahi gula. Wis ya wis, hang dipikir apa kerasa. Cari seru Riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal liyan. Kalau kau tak kira jangan jatah langkung jagon ibang. Sumur. Data apa diurus gua kajari aja. Marah deh jangan maju jelek. Yo. Totok karena tamu. Lah sang korela kole. Kare setompok. Kare du tompo. Iya, selamat datang. Untuk teman-teman dari grup Tak Roniro. Yang datangnya dari Batam-Batam. Terima kasih sudah hadir. Ada Jujurito, ada Kama. Datang boleh tari, datang boleh. Wis yo wis, hang dipikir apa kerasa. Putra Gemilang Kando lagi dapat dia. Puspawarno Laras Lendro. Puspawarno nikahkeun Ya dari grup terpaksa mewakili beberapa grup termasuk saudara iya toreng-ireng Putra Gemilang. iya toreng le bule Israwati Grup terpaksa roak senang panang tengah anosa
pacet dikaponis paingak maka janjina paingak maka janjina reng ganteng iya tori bila terpaksa tentu nekek mati sanuntun pun pada bila bosan mata janji mencet kabudani serong mencet kabud kak sahnawini serongku nyalak kembang aresa tone resa lasa itabure birenang teng marak adikku sapa tak lebure sapa tak lebure ya nyaman nak. Bule etina Sip, lanjut. benita esto. Yuk langsung. saking tak kuat Bau na pelo. bau pek kepek La celok malono. acem Yuk. Ayo kana. Bapak Haji. Ayo kana dua lagi. oke Ayo ke Bapak Haji. yuk sedaya Putra komedi. Terpaksa. Ya, sana benar Robi. Ya, Saudara. saudara yuk. Santri Kanong silakan. Osom sake ate Iya. Yuk le Madri. ya osom nyare pete Ala ate rogita ngasele Ngasele. banyak pese lake karemile Iya tepak. kempan tak osom sake ate Edina reng laki nyare pone. remone Jadi ya osom lau saben are bengkoreng lake karemile laber Sadia tak osom sake ate Etina mat garing kun kare mele Sadia tak osong sake ate. apa la 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 sake ati jetoroti Marareng tade pone. dunya lapang lama tenang tak esemat garing sorang Iya. Lolo yo. Mon perak magareng gampang dadi kepeng. Senggok Sadia pese penting. iya lihat tepak tak pate rombu je Iya. Do alek Atau pok musalan. ibunda aja. bun Oi, Bek na tahun dateng norok katemoran na yo. Patotok Harapan. gede ya. Bajeng-bajengnya Mare labon. patotok ambole le sateng aleman. Ano? Ya. Pada dia satpam mengko. Kai kanjana Iya. Prabu. narok katemeran Pak Joko tak melajan Oh iya, api tak tahu ke Pak Joko. Maju jelun nyare pole. Patotok gale. Gak mat garing si genteng tade pole. Kor katibi tade oreng pole. Ada tak Rodiro? Mat
dari Batan. Ya, bodoh. Oh, iya. Putra Somil nuruk ya ya. Karena Maria langsung minta-minta. Ano permintaan dari kata anak Pendawa Lima Muda ada Sri Budoyo biasanya Sri Budoyo kalau Pak Ambu asapung lah setengah lemak deki di Budi nomor 2 ongkos saya mau jadi double aja biasanya ongkos saya umpamanya Sri Budoyo Pak Juta langsung deki bajar 2 juta 2 juta double ada utang 2 juta musahnan di utang deki ya tina pokok pada buku berarti larang gelu langsung cash 1,5 juta akes sama jero majer Vivi ya Vi Deja Vi Arya boleh ya Ali si majernya siapa Mia siapa lenyaman Evi Wa Ani Sorotoron Ani Evi Toron iya Sementa Arya bodoh banuan ya Sandy Kancamoro Talangkong Toron dari malam itu momen kok lur-gulur ya bos lagi nggak najam kering diri dong jambu karo ani kok sampurna aro atretan kamar putra bantuan kamarutin Mona abit seta apolong tak roniro tada pada nikah agrep tak roniro Saidi Semar Mesem Ajiripto tak ketinggalan napa boleh aneka putra petuan sakalang kong arapu Sale ACC Rekod Bulan Bintang yuk saksikan saudara penampilan dari grup Tak Roniro Batang juga jambu roniro putra bantuan silakan yang gabung sanonto mak pon anongku balong kuna iman bunga nase tada pada bunga nase tada pada ruang nak sale sama agen resmi ya sama agen resmi ya Batang kau bana buda mak lirik lira lae ruak pada dengan kak marsom musah lanwa pimpinan Arya Sanmisan sederi botuan kak permintaan ya ayo aja minta lek ada polong sakali aboreng ini putra betuan gitu minta gending siapa paling lecek apa gending leceh gentong tak tale kan lecek oh iya hah taroniro benih kama nang tengah dia du aniko mata roniro Ajiripto kaniko badasa ini
nape boleh tretan tretan sedeli botuan gede kok kompor kapi tak roniro batang-batang pasen bareng cari tentu sideran niko gending asalan dari Seribu Doyo mona selain duka tak roniro aduh ada potre somil jika jatuh mon bekona ini kok maampun malam potre somil mata jika culi jaga atau pola pada warimu yo kencing aduh tak roniro nyaman aku dumah nyaman kedengana are satia kadu seburu tau merke tak roniro adina suadia iya bu apa ya boyo bo nek kata oh depak atas yo bo tak roniro nikok cetak roniro saini adi apalong ben putra petuan ngucak tero adi tak patetero op mak bodo ngucak tero tak patetero kilik jak kuntika kun janjian Misnawati dari tang petang tepak di kenta esto bulan perak ijo kocole cek sanonto tiga pontak eman kamaruten bulekan tak esto adi bensu adi akun ijaka jo sanonto pon tak pate eman kabulan pon korang iman saini kabelu tua melia burne
bede ibere ciripto tak nasa ini tak usah takut dikakaselang serle cek sededok kakabaya selomer dua tak ronero kama putra betuan kakotak maksara mule ciripta esara mule sededok kakebaya tak nasa nomor dua cuma tiga mas seneng atele mas seneng ate dengan berakhirnya acara tari tayub dari grup Tak Roniro Batang-Batang berakhir pula acara tari tayub di hari ini. Dari Gadito sebelum abesa betul golek jampiaki motor saya busa kelakong dosa kata Sri Budoyo napa boleh dari Nanda Audio napa boleh dari ACC Record si bulan bintang kita bersatu saat makin kita saling bantu saat makin kita kerjasama saat makin alhamdulillah setia sukses kagui alaksana ki pakon epon tuan rumah sanak berejo lain kepada kajukan bang lakong dek selerepon semulya tuan rumah sanak berejo kona apa boleh tretan musah lantor setia anggota Pandawa Lima Muda ngemoti jembek to ampun cogok malam betul kalau saya kanca anyona pamiten kagui toron dari panggung kesenian tor setia kesalahan setuju kalau boten anyona semua saya tadi putus epon sebelum abesa ngereng pada anyon banget makudu Allah subhanahu wa ta'ala malar muka pada lanjeng umur lanjeng partoboten juga murah rezeki sehingga lain bekto lain kesempatan bisa apa ki boleh kalau ben sengaja Sri Budoyo kalau ben bekto sekarang kong sampurna dari kadito sakadito pemator akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, sampai jumpa. Kita berani aja amania.